Poštovani gledaoci i ljubitelji basketa, gotov je prvi u kome Nomad ubedljivo pobeđuje Square Bar, obezbedio je polufinale. Sa nama kapiten ekipe Kraljeva, koja je bila treća na prethodnom turniru, sada su novo polufinale. Vidjet ćemo da li mogu korak dalje. Naravno, Vojin Gicić je u pitanju. Čestitke, Vojine. Reci mi, brate, ukratko, utisci o turniru i o samoj ekipi, prvi turnir, ovaj sastav, kako ti se čini do sad to sve? Pa ništa, turnir kao turnir, ovako stvarno perfektno organizovan. Svaki put kad dođem, lepo se provedem ovde. Tako da to je sve na vrhunskom nivou. Mi nikad nismo igrali zajedno, ali eto, snašli smo se. Protivnička ekipa nam je baš teško pala. Nismo očekivali to, ali na kraju uspjeli smo da dobijemo. Ćofi je pogodio neke trojke i mislim da je to presudilo. Ćofi u njegovom stilu, pazi, polufinale, retenzije ili reprezentacija Kazahstana, ali priželjkujete nekog ili vam je sve jedno? Sve jedno mi igramo svoju igru i to je to. Srećno i do pobjede. Hvala puno. Ništa. Vojin Gicić, poštovani gledalci, momak iz Kraljeva za televiziju Arena Sport, Marko i Čunica vama do kraja, a nama vrlo brzo počinje drugi četvrtfinalni meč. Igraće retenzije, prvo mesto u grupi D protiv reprezentacije Kazahstana do 23 godine. Ostanite i uživajte.